Dipalopalo tša gabjalo tša Bosenyi di romela seswantšho se sebe setšhabeng. Bosenyi bo goletše godimo, dikgaruru tša bong le melato ya tša thobalano di goletše godimo. 12,218 people were raped between October and December last year. This is an increase of 181 cases, amounting to 1.5 increase compared to the previous reporting period. Melato ya polao le yona e goletše godimo ka palomoka ya dikete tše tshela makgolopedi masomesenyane šupa mo kotareng ya go feta ya 2020. Mpumalanga province recorded the highest increase of 13.7 when compared to the corresponding period in the previous financial year. Melato e mengwe yeo e goletšego godimo go balwa ya go hulwa ga difatanaga tšeo di go sepetšago tšhelete, go utsuwa ga difatanaga le go thuba ka dintlong. Tona o ile a lebagana le dipotšišo tša malwa tša go tšwa go babega ditaba mabapi le kopano ya gagwe le mopresidente wa peleng Jacob Zuma ka Nkandla. Cele o gateletše gore kopano yeo e be le ya segwera le go gatelela gore a go motho yo a lego ka godimo ga molao. Zuma o nyaditše taelo ya kgorotsheko ya molaotheo ya go molaela go tšwelela pele ga khomišene ya go aga mmušo ka nko. If things happen and you need to implement the law will have to be implemented. The law at the end of the day will have to be enforced. But if there are ways of dealing with those matters before you reach that level, there's nothing wrong doing that. Tona Cele o boletše gore go ya go ba le leano le leswa la go lwantšhana le bosenyi ka nageng.